Pi mantra ATM kita tang jongka NPP BJP kita tangki get sang yang tai menta lawan segi BPP kala at segi ATM segi pin i keling menta mantra ki overall ki get kita membakla kita apo absam ki get jongka diskonsul menta la ki kuma dan teng na do bawan ke BPP. A few moments later. Kata tengah try pihak dari pancing shine na EV. Nomor ba oh yang sini ka headline sebenarnya ba kacing kenok kacung iba na do bon mangi kila long gi ATM ngate ngam long aware dia kata nama hak jingpet ke jungan ma fitip nga walang di CM kenal ngabat ke EM trade apa district ngabat ke trade apa district council di ngasung tu bagi lala bante lakam sibun tili gigia na ki arkulai tili gigia ngidang operate mentatang sipo katway tili gigia di kumno ila ban ong bangi ila pan kalalong ATM te kata ka jingpet syai ngasudi ban ong EV ila pathai kuwar basu bali pan lepan ke jingpet syai ni manam don i ban comment sebab kata Yapsu keling te ki gets kuma ong pi po bypass within a span of 20 km for bypass kat not leaky gates. Within a span of 7 km ke gate hajawai ketika bypass kat not leaky gates. The thing la lain ke komen ro kadi ban tip kan in sim tang si jaka let ki extort sa jaka chupan senge kat badon chupan senge ta. Kawai ke gate jong minister, kawai ke gate jong MLA, kawai ke gate jong MDC, ting kawai ke gate jong forest ting ka ni baro kadi ke ban lam kan senge baro kadi ka jingmi nak corruption. Te kawai beri su ka jo ke kali ke bawan se nganga kali ngado dali haduk selong. Cicakar don dapat sengit di tengah mekalia man kijaka ki pen sengit tiga beri kali di rumah kata tiga beri soha mukla handrai kreatorsi handrai kemudian ni surum susiu pilkit kan ogono kat teman mendon cicak ra kajo ka kali kat rumah po amling hang tu susiu mendon e ra ka receive rum don hi ka e ke rum don hi te kini baro kati baro kat ngatrai ki driver ki di man perkat tabele ki perkat sei ki driver ki don sei ki press ki don namar babele namar pa ngatrai la ya don pentalang baro namar kala don ki susu ting ai isnei ki driver ki bawan cengai namar kimtip ting ki yat ki shot te kani ke baro ngatrai ke jimi ke dina ka corruption na do na state kumbalong tawat ka kamsul ru kala penbon ki get keling ngatrai kani ke jimi baro ka de ke jing duna ka kamai ka gaji neki get ki babon ki bibris ki babon kat ba ka jingjok jengkot pat ka duna ilang don meeting kini kisni den bila ki trop tentang file ki RTI kini kita yang tryingin andang layo lut ki information baro tentang sa move forward namar bala dang ile ke kami habdon ki proof man per iya pokot pe kile kini kita tebe kin tudu nila kot ka legal team tungi mene kila draft matrai pok kini tio sa place of ko comment bang yo ki information ki babian belong legal kena banda keren ke ni don ki sebut kan pen iking di nujuar mopi atau por ke ba kidon kini ki pelare kidon handu arkulai absal kli gigiet mentang kidon tang khatwei khat kli gigiet ke tak kita akan nembus bila susui akan ngedur ngin penbun mari dia si baklai gigiet jung siem dia si baklai gigiet jung forest mar ku mutlatif ina do bangila wan sim ti bangi ka forest ila sim department di akabidi berkatrik ka revenue tang kendiat tli gigiet di banginan operate do mata boy kum mga ong na kapor sa kapor bani sunong day ban bu ya gigiet kimdai gigiet sa tmai mo ngakwa ban ban biang ni kata kini gigiet sa bangi bu mengi kini gigiet sa peladon rupa labon pun tli gisnem ngingi supaya dia ka feasibility ke joki ka location ke baki kidon ladangi sudai ban bu ikini bu ladangi sudai ban bu gibeng no di kita ka di mga alek nakapor sa kapor di nga ngasong lingo habang ai ka to ka headlines ka kapat yo pagkuli ka to ka entire statement ka ba EEI takada nga ong bengi fisa isin ka ba pilit pan jik chai na i ba ai ka to ka statement kin namar man kalian ka jongate kat ka bangila na kalian ka jongi ayo man te lakam ni ka to GA ka bangi kendu di ban chukono ba mangi ka BPP ka penkala ATM te ka ta ngam so ya ha dalilai ruang deh. Takkan orang BPP seisi dengan banding yang ini, soal lipan di pencai ini, hakan orang ngrim ila ban orang kata, ban balai bi orang kata taru, abi kipai ba kincai. Nang ni syakmat, nama nak kalian kejongan khamle kata, berkumpul fitip ini ki pos ada ban pencai, lembah ki RTI ki bagi lah, ki RTI aktivis labun, ila ada ban pencai ki taru, tambah kigiet ki bangidon kam penbu gen bu yaki tang pada ngimnum penbun kum babun kini ki snem ki bala adab gin bu yaki giet ha ki jaka ki bangi sore banbu namar bakali ki je sung ka revenue kalabun syaba palat hakabai dei berkata district council hasil district council